Thegi onu twacokereria na imwe ni ndikanagwo no kwira uri tumaga maundu mama yukinyirete go Hilda Jerry ni mwinitu wiho wika kindu gitwa programming na riu tugithii na mbere na kwareria maundu ma megie ugitiri na tutanaikirie twakeria horo wa photosensors kana twageta photocell okay wira nyimite manga kogu kanjohagira riu ni hobukiragia atiriri intensity yo theri kana hinya wo theri ri no koro kigice sense no egoroke urejigwa ni depend on theri tondu ona kungikiona ringi kwi sensor ingi siko sensitive muno ati muthenya riria kwagia matu ni ukuona kwagia matu kukana ta gukuira ta gukura mbura ni wonaga we mata ma bara mangi ni makagia magatukagirwo umenye photocell ni sensitive muno riu we no adjust ga ukamenya urenda photocell ta sensitive kana sensitive riu iko urenda sensitive umenyage gwaku kindu 630 tana kinya themo matama ukoma kanite kwi mangi metagira nduma biu kuma kindu temwe na ndu hau gatuma kanyitana wega niho ukokiona matane makana moika riu kaingi muci ukwenda kindu sensitive matama maranjia gwakana tene kindu 6 hau kindu 6 kana no wega tuwikira maya mugakiuga ni timer he makiwa gweta maya motion sensor niguo makinyanyihie utheri wa motion sensor ni njega advantage ya mbere ni ra ndura waste resources ndogotinda thitima yaku yoni na hatiri kindu iramurika to ni gukimurikithia hatiri kindu iramurika no mundu uri aroka atembete gura maguru ikamurika kuno amenya thitima no asevirwo na undu ungi ndugutinda ukihau koguo ndakwira gwathia matawa gwaku na ndukunindi ati we uikarage we aratu ukigwa mundu njo gwathia matawa security wise tari uri na advantage ita icio to ni urarora mundu agiuka mundu toy kwanja ria kana ni kura akuga kwina nginya hoi wa ugimekera na guku kwa uratore mwerekero muthita go Valencia ona kukasukuma na nyahuru no ugimekera matamu na kuuri ni makura makuga kwina nginya hoi wa ngoma kama undu matarathie na mbere wega ta mundu agiuka aukaga semete wagege nginya guthio semete ati usemete ndukaiguo karigano ti mundu tegete gutoha ni system ya huthira race ati icio wa block ri oroka tunona security wise guteithagia muno na ria kana ndakwa ni ritiria gona kabaza ati ni ukumenya litari ya mwena fulani ria kana he kindu kira approach kuma mwena ucio ni ukumenya ndakwa mundu ni ekagera na sensor toto gitwetagwo pet free ni ukumenya ukosetete kui iyo tikisho ngona nyo yawa kuyahitukira gutiriga itawa riu ria kane rigutuma itawa ria kane ati ni mundu physical umenye riu ni mundu uroka riu no umenye no agoe na kamera no kurora umenye no uroka kana ni mundu ina nia njega kana ni mundu ugukuhitukaga arathie bagone ngeti-ini kana ni mundu utai na nia njega ukiambie gwita na wathira matawa mani mateithagia ati ria kiari ona kamera iria ihori ni kwambia kurecord tiko yambagia kurecord immediately kiria giothe kiho itakuwa rafuata mucho recording kana ki irafuata kiria giothe kiho ni ukumenya no wano miseti ati itari atiriga ikahura mbica riu ri kuya mbica ciothe kitobe tuhere technology no nene iratuma mwirorerire mwarigu ndwani ati maranjira tuthie twambe tucoka na ruhani hanini tene twakoragwo na mundu haria gate-ini twambetaga soldier na riu magitagwo guards mundu ragithiruka kwa kukane haria gate-ini o kuhingura murango ni makomaga rimwe ni macungaga he kandi batironaga handu ati mikora ingirire ingira thiini igwa karimbo gagithakwo radio-ini na magi wikatika uyu security kana mundu uyu guard aragiokerio na ndoro makeria rwe na magukite kumena makinania nju no mabire moya radio maigo karimbo ga radio-ini no mabire gukatika maigwa gekega riu sajira atiriri ugitiri security na technology ri ona makeria horo wa guards tukirehe hamwe riri the older version ya security na technology turehe horo wa guards nao aya makoro makigacirithia ugitiri atia nawe ukimandika ri wagunu ku make sure atia ati enyewe ni marakurangira na ugitiri waku ni uragacira wa mbere guards ndakuire thiku icio na matienda kuheo free ndakuire he alarm he ga mugeta ko panic button ka wireless kuria wiri tugetaga remote panic button to ni ka remote kaya mauti ndacurĩtie ha ngingo-inĩ nigetha aigua kindu kana ona kindu ni atige kunyara kugwa biringi
ni ahinye gaka tumera mahinya agoni kare ndagwikwe tumethamba tuigana gwa batoni tu no ko wikite kare arahinya gagakira kana kare karahinya kingora kirire gaka gakuhinya kingora kirire tumeraga uikare hau gate-ini urorage andu no ngiora mundu utai na nia njega na ni okire muno mbere ya kumuigua gate hinya eno ya kuriria kingora na ure no agikore off guard ukimwene ni akinyire haha make sure wahinya akaga silent getane wetigwa ikuhahithia yo kuhinya rimwe getane gwi borithi guko igiuka ndagika ici arakwira mikono juu piga magoti tuthie mweno yo dwarahana mukiria rio guo kuwe security backup uko yukite koguo technology ni amahuthirie wira ana oika na firingi ati ahuhe no kimenya no wakorwo rimwe ukuwa firingi atia ona ni ukumaka ore naga ikumaka mihumu ikora no mibida ri ona musinga ena thibu na hoka mundu wina kimusinga riu nona mihumu ikora ndakuwe firingi ukuigwa gitana gwaku riu hingura neme haha na riu mamwite thutha ndio mara uria gwe mamwire hingura ndirenda mai ma kunywa karigwa hau kamothe karugwa nyota kuigwa kwani mume thutha arafu riu tu ni tondu tumwe twa maguthiirie wira tuto twa kuhinya goko makahinya button remote panic panic button magakwa makihinya ona macuragia ngingo kana gaite muko atira ake no amihinyire haria hothe akwenda ka muhuko kana niha ona mahinya tumera mahinya rimwe twakwa andu mamenya mena tuo gwako ikiti muhuko we ukihofanirwo kahinye na andu kareke wono kauga silent uko ni silent woka warutithio gakaruto akaigira hau kamera utike ndo rutite winyete mautagio nginya majaketi mamekagira maingi moneke ka mena weapon ini we cooperate ri wahinya iga ciothe thi no cooperate uthie we wi sawa ndugetikire undu hamu kugucania no we na weapon to no ikona mucinga na mwagucania ni akuga ni uragiria gutuika wira ni kwananga ni agutiga akwananga no riu ona hau ni ukora nao ni macungaga wira-ini hau ni hogwa ndatuke kana tuthakinyire hau hawa gucunga wira-ini ni kutobe turore atiriri ugietha kana mwirori agietha kambuni ya kuiga ugitiri gwake ri negiru ni ku make sure ati ndanarehe tu mundu hau no system ile ukawa mwikirira ri ni selling kona kambuni yo ya mu security ya mundu ni ciagirire ati to mundu arehe haria fuatira tona kambuni ugithi gucaria kambuni ile urenda ikuhe ugitiri yuke kurehere ugitiri gwaku menye ni tando wa trust to ni rumago gathi ukamatiganio meko acio no nginyagia ufuatire umenye kambuni background ya guards yao maneka atia kamana husikana uici to gwe kundu guards tire mwe kana mere mana nyitwo on CCTV camera mathiete kundu rescue makora ni kwa iwo mageka kiria makoya na ukiria gitigarite makamba gufora kiria gitigarite makamba gufora kiria gitigarite ndio ndio ngithii gwachukaria thina na aria nigetha we watu akuria ukeragwo ciajirwo ciothe no na mukorokire akiya milioni 2 na ucio ngeke ukira ihenya no cia milioni 5 ayu amoka makora milioni 3 ni itigirwo makioya ciothe makihitha no makiriganirwo ati kamera ciari kuo ni cia monire nes ni kuonekanie ni kwairwo no na omoka andu a gucokaniri kira maigire mwene na no matrustite magioka makioya kiria gitigarire na icoka makimwira twakora gutari mundu kana ki othe ni mathire koguo ni ukwenda uthie kambuni na uigiririku na orore record yayo tondu andu ni andu na ona ucio atigwa gwe trust toko kiu arona gwaku ndari nakio koguo ni igua tama no eherie na ehithanie na hota guthamia ukore ni agitwaire gwake na ndana ikwira he andu nguragia itanahe kambuni security ya kudehera security guard gwakwa kana mundu ucio tukituga soldier ucio tugitaga soldier ninje no ku make sure ati security system iria ciikwa kwa nyumba ri iri ingi ira improve ugiteri kwa nyumba ri ati ni linked na kambuni no ati just in case kwa haneke kindu ri taru uga yo remote panic button ati amehinya ri ni rarira kwao kana kirira onekirira borithi ati andu ni maramuhe backup oeta mundu wao tondaki mwandeka nio mahe mundu uyu na ni macejanagia by the way kwa macejanagia ati nio make sure ona mahe wira ri ni mahe mundu backup na njira ya ati security systems ya kwa ni rarira kwao na igarira kwa mundu kana no nginyagia hau
tuguthi gucaria factory security farm itare na nyamu cietagwo transmitter na a transmitter yao nigetha ati mundu aratigwo haria gate-ini kambuni yo no yakuhe transmitter niyo iratuma irinki ni go transmit kwao ati kwa kungioneka kaundu transmitter ni igutuma kuria to kendi quota ya kambuni ucio aya matumite soja waku imere kwina ogwati no nginyagia uko umaite mafuatane uguo nigetha ayo soja we akorwo ahinya igetana kwao na aria maroka ni soja kwao na thoni utukana ni kundu riski ni makombete nginya thigari ni uri tondu mathama itu ndona umuthini matuhiria muno ri tatwire na wa security guard citoikari ni ciuka haria kanyumba-ini kau kaoi mundu agioka kana murikiti ndio moka na radio by the way matiga radio matiga radio ekira taru na mafuti manene atirani uguo ragi agathie parking uguo tukiugara wajega ukora client unge wakwa ejeire aukire akihura honi na gwi soja ndanahingwirwo gate akiuma we akihura mutumia akimuhingwira gate makihingura gate aigiritie ngari soja agiuka riu he soja akimurigariga akimugia niwe wamukagiria na ira mukiri na haro tutiri atiri riu nigetha ndagakome eka mundagweteire mwirori hau gabere ka mugetagwo card monitor no oi ni kanyamu ka aheagwo kana uge biometric athiuruke guothe akigagira kiara kana ukamwe gatoci athia akimurikithagia handu gaka kaiga records no gacete undu ka arega gwika kiria karirie kabaza handu ha kingora ni ukurehe news and muno tuko ati to soja ni akomire karirie kingora ni bare magwa guteithia ni makumenya riu no gekagira ga silent ukamweta ari gatoci wekira tunyamu kona-ini utwikagira after every ago compound yaku ni uri hana okona yothe ukona kuma kona no guthi kona no aguhuthira ndagika cigana kuma kona no guka kona no agora huthira ndagika 10 ugutwikira na interval ndagika at every ndagika 10 akamurikithia every ndagika 10 na niko getagwo guard monitor kau no nginyagia ruwe rucini we goka wone andu agwekira karirie kingora ringo irio uguo ugoka ko report yako rucini wone ni thaa cigana atana murikithia wone ndanahutia ithaa riri hana koguo ni akunjira niki ai matoro ka ndai matoro kana kuria arari ni agwikwira ukauga teithagio uguo gatituma soja ndakomaga ona hanini kana ngiti-ini umwikagira kanyamu autinda akihutia kwa ndagika cigana ona tondu ngikoma ona ngiti-ini ngo ndaramuva ikaite ngiti-ini ndungikoma ndagika 10 ugitigithagia toro ni ukuigua nae no akunogia ndungikomeka ona hanini bona Kevin ri mathaa maitu mothe matutwara mburuguto ni mathira mathaa maitu ni mathira na tondu nditigite gugwitari na ni ngehoka ndutigite guka aca ndakwire ndugu ni makinya exactly naga tugitwanite u ona mwiroreri ni oi tutwanite u ndi mutaragiria maundu maria muri ni mega riu urora kamera iyo na second 30 tu umucokerere ritwa riaku na uria ngenda gukunyita ri ukimwira na ihenya okay mwiroreri amaritwa ni Kevin wa Afrosonic aracoka Wanjikũ kuma kuria mwena wa Wangigĩ kundu gwitwo Ruko na wira wa security o niguo turutaga wira wa ugitiri ku make sure gwaku mucii no wakoma wega utaguhauka kana utaguthumburwo ni kindu giothe uhurukite wi nyumba na turutagira wira ucio guku Nairobi twina ofisi itu haria uikurukite na Ruthuri Avenue Kamae Road nyumba gwitwo Nyandarua House twi second floor room 213 na namba citu cia thimu ni 0713 295 226 0713 295 226 na twina igi ya ofisi 020 440 1833 020 440 1833 no tunyite kuma rurenda-ini rwitu ni ruo www.afrosonicsystemz.com na twi Facebook Afrosonic System twi Twitter @afrosonicsystem ona kizazi giki nini twi Instagram @afrosonicssystems thank you muno bwana Kevin na gacoka gatho muno ni ndwa guka tazo stigite kwa lici cia ugitiri koguo nguhihoka ndagwita next week ni ugoka ni nguka tuthina mbere kwa rio tuthina mbere atwere mwiro gihoro wa fire tukiderete tige kuhutiririo uguo amenye thank you muno bwana Kevin mwiro hau no tukorwo tugitirira tafari na kwigwathiruka no wakigo tukoragia horo wa ugitiri na muno mitambo ya kiriu ya kugacirithia ugitiri gutigirira ati kuri uraikara kuri urutagira biashara kuri uthia gwikeneria niyo mikawa-ini kana
kundu kungi gwa gwikoneria ati security yaku yakorwo ikigacira na riu niho tugukorwo tugitirira tabarira ino kihoka ni wateithika gacokerie ngatho muno uri ukuhea mwerekera muthenya wa umuthi etagwo Valencia kana Jose na ni mwanake wa hinya gacokerie mundu ungi no producer wakwa etagwo Sunpack Mkenya na uri utumaga tabarira ici igukinyire uria kwagirire na kimoni tumetaga TX controller kana programmer etagwo Hilda Jerry othe ngamucokeria ngatho muno makiria ni gutigira tabarira na gukinyira na njira njega na nginyagia muthenya wa ruciu kegwa moyo kurathime urime gukumia mihaka yaku ikiararame na ugitiri waku ugacire. There you go.